Uyu munsi tugiye kuvuga kuri Warren Kamanzi, umukinnyi ufite inkomoko mu Rwanda. Wamaze gusinyira ikipe ya Malmo FF yo muri Suwede amasezerano azamugeza muri 2029. Nyuma yo gukina imyaka 3 muri Toulouse FC yo mu Bufaransa, Warren Kamanzi agiye gutangira urugendo rushya mu ikipe yifuza kongera kwigarurira shampiyona ya Suwede no kwitwara neza mu marushanwa y'i Burayi. Ni Malmo. Ariko ikibazo abantu benshi bakomeje kwibaza ni iki? Ese ni iki Malmo yabonye muri Warren Kamanzi? Kandi se azafasha iki iyi kipe? Ibyo ni ibibazo bikomeje kwibazwa n'abantu benshi. Malmo niyo kipe ifite amateka akomeye muri Suwede. Buri mwaka iba ifite intego ebyiri zikomeye. Aba bafite intego yo gutwara igikombe cya Allsvenskan no kugera kure mu marushanwa y'u Burayi. Uyu mwaka Malmo yakomeje kubaka ikipe ikomeye kugira ngo irusheho guhatanira ibikombe. Ni muri urwo rwego yahisemo kongeramo Warren Kamanzi. Warren Kamanzi umukinnyi usanzwe uzi gukina ku ruhande rw'iburyo, ariko ushobora no gukina ahandi ku mpande z'ikibuga bitewe n'uburyo umutoza ashaka gukina. Abayobozi b'ikipe ya Malmo bavuze ko bamukurikiye kubera umuvuduko we, cyane ko Kamanzi ni umusore wiruka cyane aba afite pesi yo hejuru. Ubushobozi bwo gufasha mu bwugarizi bwo no kudefanda ndetse no gusatira ajya imbere. Warren Kamanzi yageze muri Toulouse mu mwaka wa 2023 avuye muri Tromsø yo muri Norvège. Mu myaka 3 yamaze muri Toulouse yakinnye imikino 100 mu marushanwa yose. Yatsinze ibitego 2, atanga assist 7. Yegukanye igikombe cya Coupe de France, anakina imikino ya UEFA Europa League. Nubwo imibare y'ibitego atari myinshi kuri Warren Kamanzi, ntago ari byo umukinnyi ukina nkawe apemerwaho. Oya, buriya bareba nanone ku bintu byinshi kugira ngo basinyishe umukino. Mu mwaka w'imikino wa 2025-2026, mbere yo kuva muri Toulouse yakinnye iminota 858 muri Ligue E muri shampiyona icyiciro cya mbere mu Bufaransa. Yatsinze igitego kimwe, atanga assist imwe. Yakomeje kwerekana ko ashobora gukina nk'umukinnyi wo ku ruhande wuzuye, ariko afasha no kudefanda. Iyo urebye uburyo Malmo ikina, usanga ari umukinnyi ushobora guhita yinjira muri gahunda z'umutoza. Mbere na mbere hari impamvu nyinshi zatumye Warren Kamanzi ashakwa na Malmo. Impamvu ya mbere, Kamanzi afite uburambe bwo gukina ku rwego rwo hejuru, cyane ko avuye muri shampiyona ikomeye. Shampiyona y'Ubufaransa ni shampiyona ikomeye kandi ikinamo nyine n'abakinnyi bakomeye. Competition yo muri shampiyona y'Ubufaransa nahihure na competition yo muri shampiyona yo muri Suwede. Iki ngiki rero ni impamvu ya mbere yatumye Malmo imwifuza. Icya kabiri, afite imyaka 25, bivuze ko ari umukinnyi mutoya. Umukinnyi ukiri muto ariko ugeze mu myaka yo gukina, ni imyaka myiza. Imyaka 25 ubundi ni imyaka umukinnyi aba yarafatishije, aba ari ku yindi level akina neza. Icya gatatu, ashobora gukina imyanya myinshi ku ruhande rw'iburyo. Ibingibi nyine bikaba byongera umutoza amahitamo. Warren Kamanzi ashobora gukina, ushobora kumukinisha inyuma kuri kabiri cyangwa ukamwegeza imbere gato, no hagati mu kibuga yahakina. Urumva iyo umukinnyi afite ubushobozi bwo kuba yakina imyanya itandukanye, biha amahitamo arenze amwe umutoza. Ashobora kumukinisha wenda ku mwanya we cyangwa se akanamushyira ahandi mu gihe uwo mukinnyi uhakina wenda afite ikibazo. Ushobora kwibaza uti ese Warren Kamanzi azagira umwanya uhagije muri Malmo? Ibi ni ibintu bishoboka cyane. Icyo wamenya, Malmo ikunda gukoresha ba myugariro bazamuka cyane bagafasha ba rutahizamu, kandi ibi Warren Kamanzi ni ibintu bye. Azi kuzamuka cyane, azi gutanga amakross. Iyo urebye uburyo Kamanzi akinamo, usanga ari umukinnyi ushobora gutanga imipira myiza, akaba ari umukinnyi ufite umuvuduko wo kujya imbere ndetse no kugarira. Warren Kamanzi nakomeza agakomerezaho ku rwego yagaragaje muri Toulouse, ashobora kuba umwe mu bakinnyi bazafasha Malmo guhatanira ibikombe no kwitwara neza i Burayi. Kuva muri Tromsø akajya muri Toulouse bakerekeza muri Malmo, Warren Kamanzi
akomeje gutera intambwe zikomeye mu rugendo rwe, kuko nanone niba turuze bitarakunze ko bakomezanya, ariko akaba agiye muri Maromo ni ikipe ikina amarushanwa akomeye, ni ikipe ikina za Europa League, ni ikipe uzabona muri Champions League, ni ikipe ihora iri champion muri Swede, niyo kipe ifite ibikombe byinshi bya champion na Swede, ni ikipe ikomeye rero. Yego wenda revo yaho yakinaga naho agiye nago bingana, ariko byibuze ahantu agiye kuba afite umwanya uhagije wo gukina. Ibi byamufasha kongera kugaruka ku rwego bwo kuba nyine yagaruka n'ubundi muri izi shampiyona zikomeye, cyane ko ari umukinnyi ukiri muto. Abafana b'Abanyarwanda bafite impamvu yo gukomeza gukurikira umukinnyi ufite inkomoko mu Rwanda. Hari amakuru mu minsi yashize yagiye avugwa cyane yuko Warren Kamanzi agiye kuza gukinira u Rwanda, gusa bitewe n'uburyo ikipe ya Toulouse yahise igaragaza ko itazakomezanya nawe, byari gushoboka ko ahamagarwa ariko ntibyakunda. Gusa hari amahirwe menshi ko muri Cup ndetse no muri iyi mikino ya qualification y'igikombe cya Afurika iri mu kwa 9 Warren Kamanzi azaba ahari. Ese wowe ubona ute cyangwa se utekereza iki ku rugendo rwa Warren Kamanzi mu ikipe nshya ya Maromo? Se urabona Warren Kamanzi hari ikintu gikomeye aje gufasha ikipe ya Maromo? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment tuze tuganire. Ikindi kandi niba ukunda amakuru asesenguye ya ruhago, kora kuri subscribe, ukande like, ukore na share. Hanyuma noneho mu kanya turaza tuganira ku inkuru ikomeye cyane y'uburyo ikipe ya Arsenal itewe gapapu mu buryo butumvikana. Arsenal itewe gapapu ku mukinnyi ukomeye cyane yashatse igihe kinini witwa Morgan Rogers. Amahirwe menshi yahabwaga Arsenal, ariko birangiye ikipe ya Chelsea kubise gapapu ikipe ya Arsenal itanga miliyoni zisaga 117 iziha Morgan Rogers. Ndetse kandi ikipe ya Chelsea nk'ibisanzwe wa muvuno yo gusinyisha abakinnyi igihe kirekire, hari amahirwe menshi ko witwa Morgan Rogers azakinira ikipe ya Chelsea kugeza muri 2033. Umva ko kabisa ni imyaka irenga 6 yose akina muri Chelsea. Rero kabisa mukore subscribe, mukore like, mukore na share. Ndaje mbabwire inkuru y'uwitwa Morgan Rogers.